Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye mu Burundi. Perezida P.Ndayishimiye Burundi yatangaje ko amenye amakuru y'uko u Rwanda ruri gutegura gushora intambara ku gihugu cye. Ndayishimiye yabitangaje ku wa gatanu ubwo yari yakiriye abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Burundi. Ijambo yabagejejeho ryibanze kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inyeshyamba zo muri M23 zikomeje kwigarurira uduce dutandukanye two muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuva tariki 25 Mutarama izo nyeshyamba ziragenzura umujyi wa Goma ziheruka kwirukana ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Burundi buri mu bihugu bifite ingabo muri Kongo, ndetse amakuru avuga ko bumaze gutakariza abasirikare benshi M23 yicaye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Cyo kimwe na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo Kinshasa. Perezida Ndayishimiye yikomye umuryango mpuzamahanga yashinje ko ukomeje guceceka kubera muri Kongo Kinshasa. Ashinje bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ko ari byo bikoresha u Rwanda rugakora intambara n'iterabwoba. Mu ijambo yavuze mu Gifaransa, Perezida w'u Burundi yumvikanye avuga ko u Rwanda nirukomeza ibikorwa rurimo bizatuma intambara avuga ko rurwanamo na Kongo Kinshasa Burundi butazareba ko ubwo izaba ya rusange. Ati murabona ibibera hano hafi y'iwacu, kubera iki mukomeje guceceka? Ese umuryango mpuzamahanga ntubona ingaruka? Mbabwire ko ibintu bikomeza gutya hari ibyago by'uko intambara izaba rusange mu karere kose. Ndayishimiye yavuze ko Burundi bwamenye ko u Rwanda ruri gutegura ku bushobozi w'intambara, kuko ngo rumaze igihe rutegura impunzi zikomoka muri iki gihugu ku buryo hari n'izoherejwe kurwana muri Kongo Kinshasa. Ati abantu ntibagomba gukomeza kurebera. U Rwanda nirukomeza kwigarura ubutaka bw'akarere duherereyemo, ndabizi ko ruzanagera mu Burundi, kubera ko barimo baraganiriza urubyiruko rw'impunzi babaha intwaro, magingo bari no kubarwanisha mu ntambara ya Kongo. Umunsi umwe bazagera mu Burundi, ntabyo tuzemera, intambara izaba ya rusange. Iyo gahunda y'uko hari icyo bari gutegura ku Burundi turayizi, gusa icyiza nuko Abarundi baryamiye amajanja. Ndayishimiye yunzemo ati umuryango mpuzamahanga nutagira icyo ukora twebwe hano mu Burundi ntabwo tuzarebera. Mbisubiremo, umuryango mpuzamahanga ukwiye gufata ibi bintu nk'ibikomeye kuko dufite ikibazo mu karere. Yavuze ko Burundi atari bwo bwonyine butewe n'ikibazo n'u Rwanda, kuko ibihugu nka Tanzania, Uganda na Kenya nabyo bishobora kugirwaho n'ingaruka, kuko uburasirazuba bwa Kongo nibutagira amahoro, akarere nako nta mahoro kazagira. Bwana Ndayishimiye yunzemo ko ingaruka z'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo zatangiye kugera kuri Afurika y'Epfo, nyamara icyo gihugu aho kiri naho Kongo iri ari ahantu hahabanye cyane. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe Perezida Kaguta Museveni yamaganye umwanzuro w'urukiko rw'ikirenga wo ku wa gatanu rwanzuye ko inkiko za gisirikare zidafite ububasha bwo kuburanisha abasivile. Yavuze ko Uganda yategetswe n'abacamanza. Bwana Museveni umaze imyaka 39 ku butegetsi ashinjwa gukoresha inkiko za gisirikare agamije gucecekesha no kumvisha abamurwanya. Urukiko rw'ikirenga rwabonye ko abacamanza ba gisirikare batazi amategeko kuko ngo usanga bataranayize, rubona ko gucira abantu imanza atari akazi kazo. Perezida Museveni ikinyamakuru Daily Monitor cyanditswe yavuze ko nta makazi kwiye kuri iki kintu, kuko ari bwo buryo bwonyine bubaho inkiko za gisivile zibasha gukora neza. Iyo ari inkiko za gisirikare zihari zigakanga abantu baba bashaka gusubiza igihugu inyuma. Icyo kinyamakuru gisubiramo amagambo ya Bwana Museveni yibaza ati niba utari umusirikare ubundi uhuriye n'imbunda, kuki wumva wakwitwaza intwaro kandi utari umusirikare? Niba utinya ko inkiko zihana abazitwaza zazakuburanisha? Asoza avuga ko intumwa nkuru ya leta ya Uganda izajyana umushinga w'ivugurura ry'itegeko nshinga mu nteko ishinga amategeko. Iyi ngingo bakayandikisha inyuguti zigaragara cyane kuko nta ushaka akajagari k'abasivile batera hejuru ubutegetsi. Urwo rubanza rwari rutegerezanijwe amatsiko n'abanyayuganda batari bake, bavuga ko atari byo ko abasivile buranishwa n'abacamanza ba gisirikare. Uyu mwanzuro kandi uje mu gihe muri Uganda hari urubanza rw'amateka rurimo Dr. Colonel Kiza Besigye wari ukurikiranywe n'urukiko rwa gisirikare rwa Makindye urego gushagurika ubutegetsi akoresheje intwaro. Ni urubanza rwarimo ko abacamanza barindwi barangajwe imbere na Perezida w'urukiko rw'ikirenga Alphonse. Ni umwanzuro w'urukiko ikinyamakuru Daily Monitor cyane ko wakiriwe neza n'abanyuganda bavuga ko abantu nka Dr. Kiza Besigye bafunzwe bakwiye guhita bafungurwa kuko baburanishwa n'urukiko rutari rwo, bagasanga itegeko nshinga ryaricwe nkana. Perezida Museveni mu minsi yashize ubwo avuga ku kirego cyatanzwe mu rukiko rw'ikirenga nabona ko kuburanisha abasivile mu nkiko za gisirikare ari amakosa. Yavuze ko urwo rukiko rwakize igihugu ku murongo, ibyasaga no gutambamira ububasha bw'abacamanza mu kwisanzura muri iki kirego. Hari abandi babonaga ko uyu mwanzuro ushobora kutazashyirwa mu bikorwa mu gihe cyose Perezida Museveni akiri ku butegetsi, ngo niyo turufu yakoreshaga akandamiza abatavuga rumwe nawe. Umugore wa Dr. Kiza Besigye kuva mu kwa 11 k'umwaka ushize ubwo umugabo we yatabwaga muri yombi yari yatangaje ko atanizeye ubutabera butangwa n'abasirikare bakurikiranye umuntu uzwiho kutavuga rumwe n'abashebuja. Hari abanyayuganda ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko urukiko rwa gisirikare muri Uganda rwaburanishaga abasivile rugamije kubahungita cyane cyane abazi ko batavuga rumwe na leta, akaba ari igikoresho babakubitishaga. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditswe abacamanza muri urwo rubanza banzuye ko inkiko za gisirikare zemewe n'amategeko y'igihugu, ariko akazi kazo ari ukugumana imyitwarire myiza mu ngabo no gucira urubanza abasirikare muri PDF barenze ku mategeko bagenga atari ugucira abaturage imanza. Abacamanza ariko kandi bagaragaza ko izi nkiko kuba ziyobowe n'abantu bashyirwa hakurikijwe amategeko agenga igisirikare nta kindi kirebweho, bigoye kwemeza ko imanza abasirikare baca zibaye mu mucyo kuko ngo usanga bamwe batanaza amategeko, bityo kuwashaka yakwanzura ko ari imanza zimakaza akarengane. Muri urwo rubanza Perezida w'urukiko rw'ikirenga Alphonse mu guhamya ko inkiko za gisirikare zikora kinyeshyamba
yumvikana atanga urugero ati baze nkanjye perezida w'urukiko rw'ikirenga utorana kandagiye mu gisirikare umfasha ukampa ingabo ngo nzibore nzijyane ku rugamba njye guhangana n'umwanzi ati n'imanza nyinshi zicibwa mu nkiko za gisirikare niko zicibwa kuko abacamanza baho nta mategeko bize ku buryo bacira umuntu urubanza rutabera. Perezida w'urukiko rw'ikirenga yagaragaje ko abasirikare batozwa kugendera ku mabwiriza ku buryo umanza baca habamo gutera urutoki hejuru bakumvikana ku kintu hatitaye ku bunyamwuga bwabukenewe mu mategeko agenga ubutabera muri kiriya gihugu, agasanga atari byo ko abanyarwanda b'abasivile baburanishwa mu nkiko za gisirikare. Mu gutanga inama ku gihugu urukiko rw'ikirenga rwagaragarije leta y'u Uganda ko mu gushyira abacamanza mu nkiko z'igisirikare hakwiye kurebwa ku bunyamwuga nk'uko izindi nkiko bigenda mu gihugu, ntibafate umuntu ngo bamushyiremo gukora umusirikare gusa. Urukiko ruvuga ko abasirikare nabo bakwiye ubutabera bwuzuye kuko nabo uretse kuba abasirikare basanzwe ari abaturage ba Uganda, ndetse rwanavuze ko igihe inteko ishinga amategeko itaravugurura itegeko rigenga inkiko za gisirikare, urukiko rw'igisirikare muri Uganda rudakwiye kongera gutanga igihano cy'urupfu ku basirikare ugendeye kuba baciriwe imanza n'abantu batari abanyamwuga mu mategeko. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiriye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banatse umuryango w'ubumbye watangaje ko imirwano yasize umutwe w'Ventura wigarura umujyi wa Goma mu cyumweru gishize yasize hapfuye abantu barenga 700 abandi barenga 2800 barakomereka. Ibi ni ibitangazwa n'umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ubumbye ubwo ari mu kiganiro n'itangazamakuru. Bwana Stéphane Jerick yavuze ko ibyo biramenyekanye biciye mu isuzuma Loni yakoze ifatanije na leta ya Kongo Kinshasa. Yavuze kandi ko ari impungenge z'uko imibare ishobora gutumbagira mu minsi iri imbere. Tariki ya 25 Mutarama nibwo inyeshyamba za Ventura zigarura umujyi wa Goma zikigenzura amagingo ya nyuma yo kwirukana mu ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abambari bazo. Loni ntiyigeze isobanura niba baguye mu mirwano yasize uyu mujyi ufashwe n'inyeshyamba baba ari abasivile gusa cyangwa se niba harimo n'abasirikare bo mu ngabo zayo zihanganye. Amakuru aturuka muri Kongo Kinshasa ariko aravuga ko inyeshyamba za Ventura zivuga ko gahunda yo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu mu Kivu y'Amajyepfo kuko gahunda atari gufata Goma gusa, bazagera mu mujyi wa Kinshasa bagakuraho ubutegetsi. Ingabo za Afurika y'Epfo ziri mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa kuri ubu zasabye umutwe w'inyeshyamba za Ventura ubufasha burimo ubwo kwifashisha ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma bacyura imirambo y'abasirikare bagenzi babo baguye mu ntambara. Afurika y'Epfo ivuga ko imirwano yasakiranyije ingabo zayo na Ventura mu bice bya Goma na Sake yayitakarijemo abasirikare 16. Izi ngabo cyo kimwe n'iz'ibihugu bya Tanzania na Malawi zoherejwe n'umuryango wa SADC guha umusada FARDC yari isumbirijwe ku rugamba na Ventura, mu gihe nyinshi mu ngabo za Kongo zirukanwe mu duce twa Goma na Sake izindi zigafatwa miri. Ingabo za Afurika y'Epfo zo Ventura yazigoteye muri Kivu y'Amajyaruguru kwa gatanu tariki 31 Mutarama. Abayobozi ba Ventura basuye bagenzi babo mu ngabo za Afurika y'Epfo ba mu kigo cya Mubambiro mu burengerazuba bwa Goma, ubwo impande zombi zarimo ziganira abasirikare babazanyije amakuru y'urugamba yemwe ngo na nimero za telefone. Ikinyamakuru cya leta cyavuze ko umwe mu basirikare ba Ventura bafite umuryango wahungiye muri kimwe mu bihugu byo mu karere yabajije bagenzi be muri Afurika y'Epfo impamvu bafatanya n'Tshisekedi kurwanya abaturage be ndetse n'impamvu bafatanya ku rugamba n'umutwe wa FDLR, basubiza ko ibyo bibarenze kandi batekereza ko bishingiye ku nyungu za politike. Umwe mu basirikare ba Afurika y'Epfo nyuma guteguzwa n'umutwe wa Ventura ko bashobora kuzongera gusakiranira Bukavu ngo yashubije ko atifuza gusubira ku rugamba, ko ubwo icyo yifuza kurusha ibindi ari ugusubira mu gihugu cye. Ibiganiro by'impande zombi byasize ingabo za Afurika y'Epfo zigejeje kuri Ventura ibyifuzo bitatu birimo iki uko bakwemererwa gukoresha ikibuga cy'indege cya Goma mu rwego rwo gucyura imirambo y'abagenzi babo baguye ku rugamba. Abanyafurika y'Epfo kandi basabye izi nyeshyamba kubemerera kujya mu bice barwaniyemo bagatoragura ibice by'imibiri y'abagenzi babo bahaguye ndetse no kuborohereza kujya gufata ibiryo ndetse n'ibikoresho bibitse mu mujyi wa Goma, byaba ngombwa bakanemererwa kubiherekeza bakoresheje ibifaru hirindwa ko ari ababatega bakabibambura. Ventura yijeje abasirikare ba Afurika y'Epfo ubufasha, gusisa abasirikare bayo ko ibyo bifuza bajya bicisha mu nyandiko. Icyakora abaturage mu mujyi wa Goma n'impunzi zahunze imirwano mu burasirazuba bwa Kongo bakoze imyigaragambyo bamagana ubutegetsi bw'i Kinshasa, bamagana Perezida Felix Tshisekedi bamushinja intege nke kuko ananiwe gukemura ibibazo byabo no kubarindira umutekano. Icyumweru kigiye kwirika uyu mutwe wigarura umujyi wa Goma n'ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse batuye muri iyi ntara aho uyu mutwe wafashe bahamya ko amahoro yahagarutse ubu batagihura n'abahohotera babambura utwabo. Mu myigaragambyo yabaye ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere, abaturage bagaragaje ko nyuma yo kubona amahoro bahawe na Ventura bifuza gusubira mu bice bakomokamo. Bagaragaje kandi ko ingabo za SADC, iz'u Burundi, iza MONUSCO n'izindi ziri mu gihugu zitwa ko zagiye kugarura amahoro ntacyo zigeze zibafasha, bitigeze bitanga umusaruro. Ubuyobozi bwa Ventura bwabwiye abaturage ko bwiteguye kubatega amatwi kandi ko nta muntu ukwiye kuba ikiriro gihuza abaturage n'abayobozi, ahubwo buri muntu agomba kugera ku muyobozi ashaka akamukemurira ikibazo cye, akamukemurira